idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laing. Hintay nga rin ibasan dito yung pakasalitaan ni Isagani nga napauluan, idi na nagsublikan. Sagudahin nga rin yung pakasalitaan ni Isagani nga paset idi kalman laing nga paset yung pakasalitaan na idi kalman laing. Idi kalman laeng manong nemi tasimang petakon dito'y balay at makitak tiragsak ken gagar datatang keninanang gamo siguro tadakon kalpasan ti mano nga tawen ka di buwan nakitak tiragsak tirupa datatang keninanang idi sumang petak dito'y balay kalpasan ti dandani makatawen. Kaya, dandani makatawen nga padagpukaw ko itilukan mi. Kaya itilikodan, ti kinaragsak da manong nemi nakasangpetak. Itilikodan na ti kinaragsak da nga nakapasangpet kanyak. Wine. May matangan damat manong nemi ti nalaos nga liday. Ken panakapaay. Abakbaklayek iti panagsublik itilukan mi. Napaayak man. Inarakop na ninanang. Kaputan nagluwa. Nagbali tirupa na kalpasan nga nakita na't kiniliday ko. Pore saan ko pangimbag at tinapasamak nga mamuna natan. Nga napahayak man. Napahayak. Iti panang sapul ko. Panang pasublik. Iti babae kay patpatay ko unay. Nariknak tarakop ni nanang kad adabaning rot nga nailaok iti magnakit kinunana. Ay na anak. Agyaman te iti Diyos ta nakasubli ka nga umang agis. Nga maapaykas ta tilangam. Ha? Kaya nagandi nga sawen nga napaay ka. Kung nagtupay gamin keng ka iti anak nga saan mo nga sapsapulin pa'y. Nga saan mo nga sapulin pa no sa din no tinangilim manganda kinilagrimas nga kainayat mo. Amon no ilimang da agad talaga nga nakalimlimang tiyan na. Talaga nga saan kayo nga naikari titunggal may sa. Ken saan tayo ang maikari kadakwada. Ngam nagpilit kabitlat ta. Kaya ita. Ako magkarot eh. Nasayat nga naghanap mo. At akati karot nasayat nga naghanap mo. Datatanda ni makatawan nga awang ka dito. No tinulungan ko man itatang mo. Iti trabaho ni titaltalon. Nagpins ko mo. Kuhan manong namit po doon ti ko na ni nanang nga idi ipanaw da. Idi ipanaw ken iya dayudan lagrimas. Anapandain limbang iti jak among lugar. Impapilot kumet ti mapan mangsapul ken kuana. Ngem napayak tadyak pulos na sarakan ti babae ken patpatig ko unay. Ken patsek manong naming ipatpatig nakmet unay iti napudno ni lagrimas. Manong nami irinokatan nak ni nanang ket simublat ni tatang manong. Simublat bet ni tatang nga nagtimek a kinunana. Lipate mo, dahil nga lagrimas, barok. Awate mo na talagang saan nga naikarit itong galmay sa ka na kayo. Ha?
Jesus apo ya. Adakad nga rin pa sa balik, aramidin mo saan nga maglipat kang kwan. Manong nemi ko na pinitatang nga itinaminsan pa kat napaniknikan manen nga iti kaanuman kat dinto pulos agkalub ti pino ken sabsabot. Ada kami manong nemi kat sabsabot laeng tamakital-talon kami. Idinto tada lagrimas kat dalawa ti dagadi dito Isabela. Taga Isabela manong. Taga Isabela nalawa ti tal-talo dito Isabela. Uri damagim kiniya nansigawat manong. Nga isuda ket langit idinto tada kami laeng ket daga. Amamano. Wano mamano ti langit nga bumaba nga umagep iti daga. Imbaga pinitatang manong nemi nga nasaysiad kanon ang dakon. Nasiad kanon ta dakon. Tadamang tulong keng kuan nga mga sikaso ti awat na nga daga nga mulaan mi kanu iti mais. Dito Isabela nga yami manong kaduan na nga produkto bigat mais manong. Kuna pa initatang manon nemi nga ituloy ko kano ti dati nga kinagagat ko tapno makaurnunga. Ket no dumteng ton ti babae nga naikari apara kanyak. Ket nakasaganak to kanumetem nga agpamilya. Ngem tiyak to pulos ibawing ti pusok iti panagayat ko iti sabali manong nemi. Tanilagrimas ti umunakin maudi ngayat ko. Kadyak to pulos maumang mga uray iti panagsublin. Kasla te kanta nga aguray. Agurayak biyak ko, agurayak iti sasangpet mo. Oen manong nemi patyak kadumteng tumit lang ti gundaway. Nga masapulak tumitlaing isun. Kat masapulak isun naman. Anyan tungatang nga nagsayaan. Manong na iti pa nagsublik, tinulungak na rin ni tatang iti taltalon. Tao man sa baling aramidag dito, no saan nga taltalon manong na taman nalon kam nga rin, makitaltalon kami. Tinulungak ni tatang, manen kas iti dati. Kaya't ko manong nemi nga ando latadig iti obrak tapno jak malagip ti pagladlid daangat. Ngem uray no anyat ar-aramin tek manong. Ken uray no sa dinot ayan ko sumken ket sumken latta ti lagip ko ti may papan ken ilagrimas. Sa dinno nga talaga tinangilim manganda ken ilagrimas. Kana anya itan ti kasasaad na. Adda nga ta, latamang banbantay ken kuana. Awang kadi apulos, tigundaway na nga makalibas, nga umay kanya. Kaya awang kami titaltalon kinitatang manunemi at dakam dito'y balay, nga agin inana kami kunam. Agin inana kami kuman. Ngam jak pulos may lingid kadakwada, ti mapaspasamak kanya. Nangurunan kininanang manunemi. Kat ninanang nukuan, iti mangsungsungbat kadag iti adu nga saludsud ko iti maipapan kinilagrimas. Ubran no kuhan manong nemi ni nanang ti umasidag kanyak ket iparabaw na ti may sangantakulap na iti abaga ket kunan. Anak, inaramid mo tinapan ng sapul kinilagrimas. Ngam na ikari nga sa amo nga masapulan. Gapot ay naramid na ti amin na pamuspusan, tapno di mo pulos masarakan. Baknang da, isang maaramid ti kay kayad da. Naasot ba't lakwa, andulab? Maasot ba't laang nukwa, manong nemi tinaon na gasan naay ko. Kaya tuloy matlat na nukwa ni nanang, iti agtimakit ko nanang. At dalaing ditang, di mo laam mo ti ayan na. Ken adala kindi isuna iti nasya takasasaan. Tapat check hindi palubos di kita naganak keng kuana nga dadakas nga mapasama keng kuana. So nga sa muna ibang panunutin nilagrimasan. Wen manong naming kaskas di nga awan ti sumngaw nga balikas kadigidi bibig ko nga maulit-ulit ka dilata ti panagsannaay ko. Naunag nga sannaay ko. Akasla amumet ni nanang manunemin no anya tinaglawon ti panunot ko ket kunana manen kanya. No pudno nga gingga ka ditoy ket sikapay laeng ti patpateg ni lagrimas anak.
Pacheck. Ha? Pacheck ng karigatan na laki di taglibas kit umay ka. Ngem, anyan tumanin ti aramidan di kita kanak kagkuhan alaman. Umay dan tumanin tiliwain. Ipupukdan tumanin. At adan ti kinaunag dagiti agsasarunong nga sa naay ko iti dayta ngayon baga ni nanang manong. Animet laing nanang tinang sungbat iti bukod na nga saludsud ket kunana. Ay na anak, sigurado lagi di nga umay dan tumanin dut-duten keng kanilagrimas. Gabutasan da pulos akayat nga sika, ti pagtungpalan ti anak da. Ha? Kat ti kabutbut ang kuunay nga mapasamak anak. Kat amangan no, ipatungpal da ti pangtada keng ka, nga papapatay da ka, o Diyos ko, saan ko ma? O saan ka din nga na di amana, nga ni Don Caryo, kanin pangtana nga, no saan mo asar din nga nilagrabas, kat papapatay da ka? Kinagat ko ti sangik manong nemi, nang mesmesak akas lakayat ko nga ipakita nga saan na kamabuteng. Nga ori no pakatayak kat nakasaganak nga umawat. May laban ko lang ti panagayat ko unay kinilagrimas. Ininto taninanang manong nemi kat mangga pumanen nga agsangit. Kat adan nailaok nga maningrot itibak nakit ko nana. Anak kayo ay anak ko na ya. Nanang, ay susapo. No, sa sinumay nga minti, agay ayat itinapod nung isumatisan nga may kadigundaway nga min. Dataon, di kaputputin ko ako na ngaypang pangdada ka. Haan? Kasi mo nga ipakita nga kasla lumabang ka. Awan labang mo kadakwada, anak. Awan labang mo. Gapot ang sabi ang kayat kinitatang mo nga datake sa mapasamak kang ka. Lipate mo nilagrimas. Kata ibawing mo laing sa bari ti babae panagayat mo. Ibawing mo laing sa bari nga babae panagayat mo. Ulitek anak. Lipate mo nilagrimas. Wen? Gapot talaga nga saan ka anay kari kadakwada. Saan tayo may kari? Saan lagi di anak? Ito day tagundaway manong nemisim mong batak. Nonang, urinuan niya ti pumaspasamak kadyak tupulos gamden nga lipatin ni nagrimas. Isukit isuntulayang ti babay ng patpateg ko. Manong nemi, ket inulit ko pa yung imbaga, tikas ti dati nga magbagak kadakwada. Nakasaganak ang matay. May labang ko lang tinapudno panagayat ko kanilagrimas. Ngimawan laban mo, anak adda. Uri pasarang andak ti kanyon. Tiyak to aramiden ti panglipat kinilagrimas. Nunaskin nga lumabanak kadakwada kit lumabanak. Aging ka manong nemi nga dimtengen ti panawen nga rugyan min ti agapit. Agapit ka dagiti bunga, dagiti mulami kinitatang nga diket nga mais manong nemi. Ket nanglengta kami iti ado nga isuntumet ti mapan ilako ni nanang sa market. Naimas ti mais dito, Isabela manong, maraman mo lang kuma. Bam ti pauwitan kanto. Ngumalagsid nga mapanaglako ni nanang adu pwede gito umay agangkat iti ilako da. One. Ket kinulding nak ni nanang iti daytang agsapa. Amadama kami kinitatang aglingling tay ti mais manong. Adda kano iyam amuna kanyak. Akabarbaro nga umay agangkat iti rakobi nga mais. Initalyawag ti ko na ni nanang ngayam amuna. Nagsabat na kiti matami manong nemi kat nakarabraboy ti isam na. Wow. Babae. Ngaw pagsukatak ni lagrimas. Siyak ni swerte manong. Swerte?
Kang kanayon nga naswerte ti lalaking makiamamu kanya. Si kamantin mo na ng kiamamuhang mata siya. Ore siya ni swerte. Ikit ko ni Auntie Hilda nga karumayo. Taga kalanasan apayaw kami. Wow, sumad lagayong nga sabari ti pintas mo. Maso? Taga kalanasan kagayang. Manong nemi injaya na tidakulap na tapno agalamano kami. Inawat kumet manong tidakulap na. Ngayon kasla mapilpili taklain. Ket ore no nalamuyot ken nabaret tidakulap ni swerte ti panagriknak. Ket kasla awan latta ti anyaman na kanyak manong. Nilaing lagrimas awan pagisukatak ko naklatan tinakam ko. Mapilpilit laeng nagitiisam ko ket kinunak. Nasiyat mat no umay ka dito lugar mi ading. Nanumungan lugar mi. Ken adda ka nga mainayo na katulungan ni nanang nga magilako ka nagiti apit mi nga mais. Wano anong, nalalo ket namamukan. Napintas ni swerte manong nemi ket madlaw kung adda panagkursunada na kanya. Kaya nakadidilaw nga iso mismo iti mangyas asideg ti bagi na kanya. Wow. Ato kakasta nga babae manong. Nangarunan no di taga kalanasan. Ay, puwera dos buenos. Madlaw ko manong naming isot mangyas asideg tirik na. Tamalaksid nga isuna ti katulungan ni nanang nga mangilako kadagiti mola mi nga mais. Ket mismo pa yan nga umay dumanon isuna iti talon. Wow. Nga tumulong nga agpukan ken agburas kadagiti bunga ti mais. Ket kinidagnak ni tatang iti na minsan nga imay manin ni swerte manong. Wan, sana sa imay isuna nga saan na kadwa ni nanang. Ket kinuna ni tatang kanya. Pakalalaki ka, barok. Tatang, Irik nga mismo ti umasdag kang kaparok. Tilaengan pa ng tuktok mo iti deta nga Irik taramida. Sana imbaga manong nga iranta na kanot umadayo. Tatang talaramida niyo, man, ikang kayo ti gundaway yo barok. Dito'y kamaisan. Mabalin mo nga Tatang mo, saan po nakasta? Apay, ni kadilang lagrimas, tinapintas, naswerte ka no maikwam ni swerte, tagkakalanasan na payo ko naman. Wen manong nami mga aramid ni tatang ti pamuspusan tapno maikang kami kano kini swerte ti guntaway, ti waya-waya. Ama aramid ko kano ti mga rakop keng kuana, ta saan kanong agkedked. Saan lakit kanong agkedked. Tagay ayat nga ron ni swerte kanya. At dapat isturbo manong nemi nga tumataya, bono bilit. Dadya, kung kunan manong nemi. Iti kasta nga inaramid kanibagbaga ni tatang jaklakit di napupuutan nga kinusilapak ti bukod kong ama. Uy manong, tamok nga badi ti bagbagana, panang gundaway ti may nga babae ti kayat nangaramidak, nga saan ko mga rumbeng nga gundawayan. So ako tatang, di na isurong agbalin nga dakos. Saan ba nga dakos ti bagbagakat? Ti dakos no saan mo pagustuhan, ardong. Tatang mo. Laglag ka laor na yan. No itayan na lang arudan kat di mo palag kwa. Ay sus apo. No siya akit mo itayan na tumaraya ka. Tumaraya ka yung umadayo? Tumaraya ka magsabwag ka kwa na. Tatang mo. Ngayon minaramid lata ni tatang manunim iti bigla nga nagpukaw. Kat nabati kami kiniswerte nga agpukpukan ka dagiti mais manunim.
Daytan, umayan manong. Umabay yan ti Luka. Ala, umabay nga talaga manong, umabay yan adatan Imabay kaniyak, nga idi adag karasakas, iti medyo asidag, iti ayan mi. Biglakit din, imarakop kanya, ala, ay, ay, nga kampay idi manong naimikit mabuteng unay gabuti karasakas. Ket kinuna, ay, Diyos ko, ay, ano na sa kani? Ay na, mabuteng na. Manong naimi, nalagab ko ti banglo, ti inaramat na nga sabon. Lotion ken shampoo. Nga hindi talihawek awamet ti makitak nga buteng karigiti matana. No di ket nakaragragsak, managragsakan. Ken manggargari di giti bibig na. Iruan na ket dindila na. Sana dinilpatan, dagiti bibig na mano. Ngayon nagwingi-winga. Sa anak, nakawitan ko na. Nagwingi-winga klaeng manong naimi ket imbagak nga awan tinasken nga kabuteng na. Ket rimok at metlaeng kanyak manong naimi. Idi ta di na maure nga balsek ti arakop na. Sanak kinusilapan. Agalpasan na, ket nagmisuutan. Una na. Bakla, kas nalakong ko na. Manong naimi. Akasla, kasasarita na tibagi na manong naimi, mangikot arasaas ng jakmet maawatan tibagbagan. Bakla. Sakla ko rin timang umasidit. Sakla ko rin ang harap kong kuwan. Dinapan ako, bakla. Bigla ket di manen nga nalagip ko ni lagrimas manong naimi. Nalagip ko manen ni lagrimas, ti babae ngipatpatig ko unay-unay, ken mangipatpatig unay-unay met kanya. Awang pulos ti pangisukotak ken kuwan. Ure manong nga swerte, ti mangsulsulisog kanyak. Sandan tong umaatyo ni lagrimas. Ligrimas, sikalaing ti kailiw ko. Sikalag ti kayat ko nga rakupen ken agkan. No pintas ket ni lagrimas ti kapipintasan para kanyak manong. Magusto klaunay di kita nabiyag amatana. Dagiti nasagkar nga kurimatmat na. Dagiti narumpia bibig na. Dagiti naurnos ken napupudaw nga ngipan na. Nagsamit manong naimi. Ken nagnanam nga nanaman dagiti bibig ni lagrimas no kasta nga agkak iti napaot. Ken aglanang iti napaot dagiti bibig mo. Malagip ko laeng iso na manong naimi ket sungkaren tiriknak. Anya tulagi din no makitak kami mismo. No agraip manen dagiti dakulap mi, no aginarakop kami, no aglanang manen dagiti kaslaw kang kanayon nga mawaw nga bibig mi. Kasladyak tumanen mauma nga mga apros ti barukong na. Napintas ti pamagina imalo manong nemi. Imalo. Iso ako nak nga awan ti makaatiw ken kuana. Nilaeng lagrimas manong nemi ti kapipintasan. Nawas nahi digiti na sipukel nga lupo ni lagrimas. Iso nga awanen ti pangisukatakpay ken kuana. Ngem anian ta agsupadi kami ngamin iti kasasaan ti panagbiag manong. Isu nagit pino idinto ta may saklaeng nga sabsabot. Isu dagit langit idinto ta kami ket daga. Akas iti kuna dagiti naganak ken ni lagrimas nga may saak kanulaeng nga anak iti makitaltalon agat pitak basura ken mamirmiraot. Kasta no ka ti bagbagata kanyak manong. Iso nga jak to kanupulos maikari kadakwada. Sa anak kanon nga gambisyon nga makadanon ti langit. Ket dinto kanumet mapasamak nga ti langit ti bumaba nga umagap iti daga. Inyong jak to pulos mapukawan ti namnama manong nemi. Ket ulitok tumanin nga ibaga. Nga ure no anya ti mapaspasamak. Ure no pakatayak. Mailabang tulahin tinapudno panagayad ko kinilagrimas. Ket mapasamak ti mapasamak. Tumapok, mapasamak ti mapasamak. Malmalpasen ti panaggaapit kadagiti mais manong nemi idi ta umayag pakadan kanyak ni swerte. Naisem manin ni sunakit ko na isagani, swerte, umayag to manin isagani ha.
No, ada text ko keng ka, text back ka no ko, di ka agsuksuk ti SIM card. Sige. Ngadagmat manong naming ng kinapudno na at the cellphone ko ngagpaisong ad-adda nga ni nanang ti mga aramat. Iso nga ni man, iso nga idi awanan ni swerte ni nanang ti katay text na. No manan ibaga kanyak, no manan itad kanyak manong naming ni nanang ti cellphone ko ket text bakak kanu ni swerte. Ngam takilatan ko nakmat. Takilatan ako mo nakmat. Ngamit imay isang aldaw manon nemi inasadganak ni nanang kat imaga nga dakano di na ammo ngagte-text iti cellphone ko. Damdamagan na kano no daytoy palaeng ti number ko. Nga di na kanumat ibagan no asin no isuna. Inalak kini nanang ti cellphone ko manon nemi ket kinunak. Ngasak pa lang ti mga ramat. Aging ka nga da nag-text ket damdamagan na no siyak ni isagani. Kat imbes ka text bakak, ngem tinawag ako na mismo manong nemi. Idi simong bat kat kasla sa anak amamati, idi mabigbig ko titimak na. Hello? 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 Lagrimas? Nilagrimas manong... Pinanek ko manong name no iso at talaga ni Lagrimas. Lagrimas si kakadi? Siyak. Wan manong name nalawag tinangig kong imbagana. Nga nawaya-wayaan ka nun ni Suna. Nawaya kam ka nun manong name nga mangitungpal kadagiti karing karimi. Nga may tuloy matlangin tayo na yatmi. Isagani. Nawaya ako. Kaya tenda papa, kani mama, nga si kakin siya, nawaya ako. Saan akon nga paritan? Manong nemi kasla jackpot yan, kasla sa anak pala mamati. Nga maligip ko nga awan ti imposible ti Diyos. Pinatganan manong nemi ni kang kanayon kong idaw-dawat kang kuana. Kat mismo nga nila Lagrimas, tinangawis kanya, ngagkita kam kano iti dati nga pagsinsinarakan mi. Iti tuktok ti turod, iti ungtot ti taltalunan mi kinitatang. Nga dito'y nga turod manong nemi, tinakasangalan ti ayan-ayat mi. Kastaon iti gagar ko manong nemi kat kaslasaan nga mamati datatang kininanang iti padamag ko katakwat. Imposible anak. Anong sa imposible? Posible tatang, nanang. Makita yun ko na. Sumo kung tumatlang hindi naganak kini Lagrimas. Wayawayan dan tumatlang ni Lagrimas. Gaputan ta kanyak tiragsak ni Lagrimas. Kat no talagang ipatpatig da ni Lagrimas. Patganda reta nga ragsak na. Ipaayda. Ay anak ko ay amangan no. Adad nga madismaya ka. Numamon ti kinapudno. Kinapudno nga niya tang. Amangan no plano dalang. Amangan no plano dalang detatap no. Tsaka mamati. Nilagrimas sa mismo tinag ko na. Isot nang text kanya. Isot kinakasalitak ni cellphone. Kaya iso pa yun mismo tinanghawis kanya. Nga kita kami tituktok titurod. Ala, kita ka nanot ka nga rod Lagit sapay ko mga rod 5 peso. Kita kami nga rod manong nemi nga iti jakpay na nakita iso na kastaon iti gagar ko makakita manen kang kuwana. Magagaranak ang mga rakop nga maagkak manen di kinibibig na. Ngayon mas dawak. Tayo di makita ko ni Lagrimas. Jakpas dyan nga isuna. Lagrimas? Isa gani? Sika? No. Saan ka sika? Saman. Siya. Saan nga sika ni Lagrimas? Siya. Saan? Saman siya. Timak ko. Kasto timak ko sang kani. Nagsangit manong nemi nang ipapilit kanyak nga iso ni Lagrimas. Siyak isa gani. Siyak ni Lagrimas nga mangipatpating unay kang ka. Kanipatpating mo unay-unay. Siyak. Nagbaliw lahing tilangak. Ngem, dinto pulos, agbaliw ti panagayat ko keng ka.
Santo, manong nemi agpaiso nga titimek na kitimek ni lagrimas, ngem saanin nga nabiyag dagiti matana. Gaputa, nakalesles seden, ken nakalesles sed dagiti pingping na, kasla awanen ti bara dagiti bibig na, nakakutkot tong manong nemi, saanin nga imalo ti pamagina. Manong nemi, saanin nga imalo ti pamagina. So nga jakpat yun nga iso nila krimas. Ape kastoyin ti langana. Gapo nga ta ti panagsagsagaba na. Diyos ko. Wen manong nemi awan met tinapulos ti gagar ko nga mga rakop ken kuana nga mga gek karigidi bibig na. Isong intuloy laeng nila grimas ti nagsangit ket kinunana. Nagbalbaliw ka din, isa gani. Saan ka din nga siyak ti patpadag mo? Hindi pa nagkita kin kakit. Di pa nagbaliw ti sukog ti pamagim. Ti takder mo. Ti kinabisked ti bagim. Ngem ti ka din pusom ti nagbalbaliw. Bimao ka din ti ayat mo kaniyak. Gapo ka din takastoy ti langak. Kaya't naklahing no napintasak. Kasta ka ni, kinitatakas to yun nilangaksan na kun nga kayat. Banag nga awan ti amok isong batmanong. Taore siya kat mas dawak met iti bagik, iti riknak. Apay abigla latang nagbukaw ti bara ni ayat kanya. Bakit? Why? Intuloy laing manong nemi nila grimas ti nagsangit ket kinunana. Isa gani, amo ti Diyos, at ilaeng langak tinagbaliw kaniyak, ngim ti pusok dito kaunggak, ti managayat ko ken ka, ken di pinagbalbaliw, ken dito pulsag balbaliw, santo isa gani, santo. Ket inarakop kumet laeng nila grimas manong, ket imarakop met kanya. Ngem jak inagkan di kinibibig na tadyak amuno apay. Simu ko kanon di kinaganak ken kuana iso nga pinarok atan da ni Suna. Iti kanong metlaeng balay da dito Isabela tinang ipupukan da ken kuana. Nga saan da gayam nga inya dayo. Ken saan da nga inlemeng nga impanit sa bali nga lugar. Nawaya kami manen manunaymi ngagsinara kinila grimas. Saan min nga problema di kinaganak ken kuana. Ngem ti problema kita ket kasladyak metten ag maisubli ti dati nga bara ti ayat kanyak para ken kuana. Nawaya kuman nga ikasar ko iso na manunemi nga agasawa kami ngem addan pa nagduwa-duwa ti riknak. Apen nga takas tuyan ti nagbalinaw ti riknak manunemi. Problema kidi kasano nga mapasublik ti dati. Ken rumbeng kadi nga ikasar ko ni lagrimas iti likodan nga addan pa nagduwa-duwa ti riknak. Dinamag ko dagitoy kadananang kinitatan. Na aya po aya. Isa gani aya. Abay tatan. Dadati pagkunaam nga saan nga napudnot panagayat mo. Yung tatang mo. Punamlaking malkalayangan kay di. Na ure anyot mapaspasama, ure pakatayak, ilabang ko't panagayat ko ken lagrimas, kung kuram. Ni itatanawayan, ket nawaya ka nga mangikasar, di mo maten kayat. Gabot ka ditikas diti kalangana. Nunda kayo ngaytang, kayat yung palang ikasar tikas di kalangan. Ardong, kita pasublian na dya dati nga langana. Siguro agad nagkasya, naggapot pa nagsagsagaba na, nagkutong, isukas dya. Imita nga rod, tanawayan. Tun ka anong nga rod nga agsubli ti dati nga langana. Hoy, no talagang ipatpatig mo, ore no nalalaad man ang tilangana. So, saan mo lang itultuloy anak, no, adda pa nagduwa-duwam. Nakakaasimat nga ron, no, siya akong tinagbaliw. Itawan maramid na.
No ko mga minta handang sinupya at dagit naganak kang kuana iti relasyon nyo hang kumastat nagbalinan na. Di kahit na sawain nga na matlabasol dagit naganak kang kuana. Sige tang. Urayak pa lang ng pumintas manin. Ay po ya. Baro. Baka nilagrimas ton tagbalbalo ti puriknana. No urayan pa lang ang pumintas. Itangin kasar mo na ta tulungam nga agsublit ti dati nga pintas na. Ilutwam kada kuan kita niimas nga taraon tapos kasta kita agsubli madla ti pintas na. Yung ti pa nagkunak tatang kaslasahan nga agsubli. Ana, kaslasahan nga agsubli. So nga, babaamon tang. Ayos sa mo eh. Kasi anong nga baling happy ending na iti istorya mita. Nalipatan ka dyan. Nalipatan nyo ka din ni swerte. Ay! Swerte! Huwag nagpaiso lakay. Baka iso damadlaki ni swerte. Tawag ang mangarod ni swerte. Loko. Iso iditi mangitayag ang dimut kayat. Iso iditi tumasdig kang ang dimut tuktukan. Hello? Hello, swerte? Isa gani? Yeah, siya. Nagkatawag ka man. Makaisturbo ka di? Sorry No ibagag nga talaga makadisturbo ka. Check ba't ngamin in silent na ito yung cellphone ko? Sorry nga rin na nakadisturbo ka. Ano to, Bram ka di? Adda kami ti hotel kini Rico. Ana? Adda kami iti hotel kini Rico. Sino nga Rico? Ito yung boyfriend ko dito kalanasa na. Ito kayong boyfriend mo. Apa nga edi ket sul-sulisukin na. Ano ti amok baka mayat ka. Ugalik namin ti mangraman ti asinuman ng kursonada. Ana? Kahit mo sawan. Wala. Agkulkulektak nga rin kaligit ng laki. Baka ramanak ti taga Isabela ngunak ng limot kaming kinaya. Tagalawag ni Rico, wadak dito lawag, at kami dito hotel. Nagur ka, ito tuloy mi. Sige bye-bye. Bye-bye isa gani, baliwan na ito tagsao. Ano ya? Anak ko na. Nagkapagkadawa ka. Nalukot to yung isa gani. Pagkatawa ka. Susapo. Pag mauyong kan sa mata na anak ko. Ay, gapo iti puso, kag mga mauyong. Agay ayat, iti kwa, dinamat ng kayat. Anak ko ng swerte. Madaman na datang. Kasi jemod gayan ti. Aramid na dyan nga swerte ng bagbagayo. Aramid na. Agkulkulekta ka rin kiti lalaki. Iso nga sinulisog na kidi, takayat nakanumat ti makaraman, ti taga Isabela. Kahit itata, adadat hotel, datay rikot nagan nga tagalawag. Ay, kasta. Sa usawan ng bayan, matgayam na dyan ka babae. Ay, tala masarsarakan. Kasano ka rin na. Sublime na tama, tinilagrimas Bayan yung tatang. Pilit ko nga rin kayat ko, no, talaga madimit. Bareng ito na palagdabas ti panawin kita agsublin tumit lang ti dati nga panagayat ko kinagrimas. Kahit no kayat nagtupay lang, da kami talaga. Inukas ta, hawanan. Aglaklakayak lang na baro. Ay, Jesus, sikapay nga nabati nga anak video ti dinami kininanang mo. Sikat isang agasawang aglaklakay nga baro. Git ka nun tungarod nga daapo kuming aywanan me. Nga aging kakarigito ay manong nemi kat baruak pay laing ilitawan kon nga 35. Malakaya na kon manong. Adaklat tay ti baet dagiti mais manong nemi nga mulmula. Git kung kunada nga rod kanya ket data maisa na ti asawa mo sa gani. Sumadlat asa si kaswe mo. Kinapudno naman nun nemi duwa nga tawon itan tinapalabas sipud nagkasar da lagrimas
ken ti lalaki metlaeng nga kayat da nga mga asawa ken kuana. Iri makita ni lagrimas manunimi nagsubliman ti dati nga langana. Ngawan ti maramid ko, talaga nga saan nga ta kami tinaikari. Gayam ket talaga nga saan nga ta kami idak katuluyan. Ni suwerte, nabayagan, jak pulos tawagan ni Mano. Oray no, aglaklakag baro na siya masawa ka man. Maring na doon tumadlang Manong naikari nga babae iti biyag ko, no talaga nga da. Your oray kulatan. Alawan Manong, no kas pagadigan ta ibagayo nga saan happy ending, okay lang, yung naragsakak, tawanin ti problema, saan ko nga sapsapulan ng lagrimas, nalipatakon, ken saan ko matanamnawan nga makitak banin ni swerte, talaga saan ko akayat isunod. Ikarkararo ko kidi, na dumteng no at talaga ti babae nga ni kanya. Ket no kas pagarikan, adari kita agbibuya nga mga yat, kanya, alakit IPM daklaeng Manong. Ket sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal kin liwliwad at ipagkasalita, tuwing nga agyaman nga pagayam mo, Isagani. Iti probinsya at Isabela. Thank you kin kay Isagani. Ha?